Assalamu alaikum. Buna dağı bir zakazımız büttü. Bu da havası. Ровно. Что-то ровно. Bu üstü 3x3, tügü 5x3. Yok, bir adamga жасап бердик. Бул да 3x3, 3x3. Россия temirleri. Bunun senasına gelsek, bunun uzunu 6 metre, anıkı 5 metre. Bunu ököteң 4200'den. Bir uçtuğu 4200 sondan. Eğer de sizlerge şunday hizmet gerek bolsa, байланışa бересиздер. Ош, Жаллабад, Базаркоргон, Нооккен, Кочкор Ата, Каракулжа, Кара Суу, Өзгөн чала бересиздер. Кудай кааласа биз ар дайым кызматтабыз. Өзүбүздө жасап, установка кылып беребиз. Эми бул клиент өзүм установка кылып алам дейт. Кудай кааласа бүтүрүп бердик. Bunun bul yerine 80 santimetre içine. Bunuku bundayla gelgende bunusu çok, ortası 1 metre uzunluğu. Жерler şunday götürülgün. Sizlerge жаккан болсо лайк жана подписка кылып коюңуздар. Жана бөлүшүп коюңуздар. Şu arka жасатамын дегендерге Кудай кааласа бөлүшүп коесуздар.